Dobar dan i lijep pozdrav. Prije svega želim vas zamoliti da se pretplatite na kanal. To možete učiniti sa klikom na ikonicu u desnom donjem uglu ili ispod videa. Unaprijed hvala. Zatim, kao što možemo vidjeti, piše da tema današnje lekcije, odnosno u današnjem videu ćemo obraditi, odnosno uraditi provjeru znanja. To sam zamislila da ovaj video pokrije lekcije do 5. lekcije, a ukupno na ovom kanalu je odrađeno do sad 10 kratkih lekcija. Znači, današnji test znanja će pokriti prvih 5 lekcija. Mislim da je najbolje da to svako za sebe ili da piše ili da usmeno napravi odgovore. Uglavnom na neki način se testirajte da li ste usvojili dovoljno znanja ili ne. Želim vam puno sreće i nadam se da će vam se svidjeti ovaj vid provjere znanja. Evo da krenemo sa prvim pitanjem. Znači, kojih slova nema u slovenskoj abecedi, a u većini ostalih slavenskih jezika su prisutna? Zatim drugo pitanje. Kako se piše broj 32? Možete u sebi naravno i kako se izgovara. Zatim treće pitanje. Kako se piše broj 1260? Zaustavite video dok ne odgovorite pa ću naknadno otkriti odgovor. Znači da počnemo sa prvim pitanjem, odnosno odgovorom. Pretpostavljam da nije teško i da znate kojih slova nema u ostalim slavenskim jezicima, odnosno kojih ima u slavenskim ostalim jezicima, a u slovenskom jeziku ih nema. To je prva lekcija bila, ako se sjećamo. Znači odgovor je č, dž, đ, lj, nj. Drugo pitanje, odnosno drugi odgovor je 32. Znači smo rekli ide prvo jedinica, zatim desetica. I imamo treće pitanje, kako se piše broj 1260, odnosno kako se izgovara taj broj? 1260. To su prva 3 pitanja. Nadam se da ste ih znali, da nisu bila teška. Od 4. do 7. zadatka sam zamislila da poslušate brojeve koje ću izgovoriti i da ih zapišete ili bar da zamislite koji su to brojevi. Naravno ciframa, nema potrebe za pisanje slovima. Pa da krenemo sa 4. zadatkom. Brojevi za 4. zadatak glase 5, 7, 3, 1, 9, 8. Ponavljam još jednom. 5, 7, 3, 1, 9, 8. Da vidimo odgovor. Odgovor je sljedeći. Nadam se da je ovo bilo jasno za uvod. Zatim idemo na 5. zadatak. Brojevi za 5. zadatak su sljedeći. 12, 15, 19, 20. Ponavljam još jednom. 12, 15, 19, 20. I odgovor je sljedeći. Nadam se i ovo da nije bilo teško. Zatim imamo brojeve za 6, odnosno 6. zadatak. Pa kažem 24, 35, 65, 78, 92, 45, 83. Ponavljam još jednom. 24, 35, 65, 78, 92, 45,
83. Odgovor je sljedeći. Znači imamo brojeve po redoslijedu 24, 35, 65, 78, 92, 45 i 83. Zatim slijede brojevi za sedmi zadatak. To su 102, 304, 500, 1002, 1043. Ponavljam još jednom. 102, 304, 500, 1002, 1043. To su znači sljedeći brojevi. 102, 304, 500, 1002, 1043. Nadam se da ovo nije bilo puno teško i idemo dalje. Nastavljamo dalje sa 8. pitanjem koje glasi: poslušajte i zapišite kada djevojčica ima rođendan. Kaže: Hana ima rojstni dan 23. maja. Bom še enkrat ponovila. Hana ima rojstni dan 23. maja. Da vidimo koji je odgovor u pitanju. Znači, radi se o 23. maju. Zatim 9. pitanje je: kako se pišu godišnja doba na slovenskom jeziku? Da li se sjećate tog odgovora? To smo radili također. Znači, imamo zima, pomlad, poletje i jesen. Zatim 10. pitanje. Probajte prevesti sljedeću rečenicu na slovenski jezik. Rečenica glasi: čekat ću te sutra ujutro u 9 u gradu. Ko je gledao video lekcije od početka, sigurno se sjeća podataka koji su potrebni za prijevod ove lekcije, kao što su reći da je nešto u 9, sjećamo se riječice ob, zatim v nečem, v negdje, zatim sutra ujutru, kako imaju dvije riječi koje nas često zbunjuju, jednostavno jedna označava jutro, druga označava sutra. Probajte prevesti, ja ću sad otkriti odgovor, a vi probajte sami prevesti ili zaustaviti video dok se ne sjetite, a odgovor je sljedeći. Ovdje vidimo dvije verzije. Pod je A, kaže: jutri zjutraj te bom čakala ob 9 uri v mestu. Druga verzija odgovora pod B glasi: čakal te bom jutri zjutraj v mestu ob 9 uri. Nadam se i ovo da nije bilo teško. Idemo dalje. 11. pitanje glasi, 11. zadatak je također da prevedete rečenicu koja glasi: za 2 godine idem na odmor u Hrvatsku. To smo također spominjali u prethodnim lekcijama, možete se sjetiti pojmova koji su bitni. Otkriću odgovor, a vi ako se još niste skontali, smislili kako bi preveli, zaustavite video i nakon toga pogledajte odgovor. A odgovor je sljedeći. Kaže: čez 2 leti grem na dopust na Hrvašku. To bi bio tačan odgovor i tačan prijevod rečenice. Znači kroz smo rekli za 2 leti. Ovo ćemo raditi, to je u pitanju dvojina, pa ćemo vidjeti zašto su takvi nastavci. Grem na dopust na Hrvašku. To je razlika u odnosu na naš jezik. Ne kaže da idemo u Hrvatsku, nego idemo na Hrvašku. Zatim sljedeća 12. zadatak je također da prevedete rečenicu koja glasi: prije 3 godine sam završio medicinski fakultet. Kako bi rekli prije 3 godine nešto je desilo se i kako se kaže medicinski fakultet. Odgovor je sljedeći. Da vidimo.
Kaže, pred 3 leti sem končal medicinsko fakulteto. Pred 3 leti nešto je bilo i sam završio medicinsko fakulteto. To je ono stavljanje ovog slova o u većini slučajeva u slovenskom jeziku, vjerojatno ste to primijetili. Idemo dalje. Sljedeće pitanje, odnosno dio koji trebamo provjeriti je sat, ura. Da vidimo da li bi znali reći i napisati, odnosno koliko je sati. Kako bi rekli 11:35? To sam pitanje dobila u komentar i evo da i s vama drugima podijelimo da vidimo da li ste upućeni kako bi rekli tako nešto da je 5 minuta poslije 12, pola 12 na primjer. Zatim kako bi rekli 10 sati, 8:30 i 15 do 4, odnosno 15:45. Evo ja ću otkriti odgovore, vi pauzirajte video dok dok ne vidite da li znate ili ne znate reći koliko je sati. A odgovor je su sljedeći. 11:35 možemo reći 11:35 minut. Ili druga verzija je da rečemo 5 minut čez pol 12. Ali mislim da je jednostavnije reći 11 sati i 35 minuta kao i kod nas. Ali također možemo reći da je 5 minuta poslije pola 12. I to je također jako zastupljen način govora koliko je sati. Zatim 10 sati kaže ura je 10. To je čisto jednostavno. Zatim imamo 8:30. 8:30 bi rekli da je pol 9. Možemo reći također 8:30 i također možemo reći 8:30. Sve zavisi kako kome je draže zapamtiti. Zatim imamo 15:45, odnosno 15 do 4. To na slovenskom kažemo 15:45 minut. Ili druga verzija da kažemo 15 do 4, što je po meni jednostavnije. Ali opet svako treba da sebi nađe način koji je njemu jednostavniji. Nadam se i ovo da ste usvojili. Idemo dalje. Zatim sljedeća 2 zadatka su malo opširnije, odnosno malo opširnije rečenice, pa probajte i njih prevesti da vidite da li bi znali. Ne morate kao što bude odgovor od riječi do riječi. Bitno je da smisao bude te rečenice i da vidite da li bi znali to. Prva rečenica, odnosno 13. zadatak glasi: ujutro idem u školu, a poslije podne sam svaki dan sa prijateljima na igralištu. Mislim da smo ove riječi i ove pojmove sve odradili u prethodnim lekcijama. Znamo kako se kaže ujutro, škola, poslijepodne, svaki dan, prijatelji, igralište i samo te riječi spojimo. I taj odgovor glasi: zjutraj grem v šolo, popoldne pa sem vsak dan s prijatelji na igrišću. Znači, zjutraj, ujutro, idem u školu, popoldne, poslijepodne pa sem vsak dan, svaki dan, s prijatelji na igrišću. Zatim sljedeća rečenica glasi: svaku noć idem spavati u 22 sata jer ujutro moram jako rano ustati. Kako bi ovo preveli? Zaustavite video i prevedite za sebe, zatim pogledajte odgovor koji ću sada da otkrijem. Odgovor kaže: vsako noč grem spati ob 10 uri, ili druga verzija da možemo reći ob 22 uri, ker zjutraj moram zelo zgodaj vstati. Znači svaka noć idem spavati u 10, ker je jer, zjutraj ujutro, moram zelo zgodaj, jako rano ustati. Znači vstati smo rekli, v se čita ustati. V se čita u, pardon. I to glasi tako. Nadam se da ste ovo znali prevesti.
Došli smo do lekcije koja se tiče upoznavanja i predstavljanja, pa da vidimo kako bi se predstavili, odnosno kako bi preveli ove rečenice koje se koriste za predstavljanje. Pa rečenica pod broj A na našem jeziku glasi: ja se zovem Aida i dolazim iz Bosne. Kako bi je rekli na slovenskom? Uvijek kažem, možete zaustaviti video, prvo sebe provjeriti pa zatim provjeriti koji je odgovor. Ja ću odgovor sada da otkrijem. A odgovor glasi: ja sam Aida in prihajam iz Bosne. To je osnova kad prilikom predstavljanja, kad rečemo ko smo i odakle dolazimo. Zatim rečenica pod B glasi: imam 25 godina. Sjećamo se da na slovenskom se ne kaže da imam, nego da sam stara. Pa to cijela rečenica zvuči: stara sam 25 let. Stara sam 25 let. Nadam se i ovo da nije bilo teško. Idemo dalje. Rečenica pod C glasi: živim u Sloveniji manje od godinu dana i jako je lijepo ovdje. Odgovor, odnosno prijevod na slovenski jezik je: živim v Sloveniji manj kot eno leto in tukaj je zelo lepo. To bi bio pravilan odgovor. Naravno, ako ste preveli na malkice i drugačiji način, a da ima ta smisao rečenica, je u redu. Ne može biti od riječi do riječi ista. Zatim imamo pod D: studiram arhitekturu u Ljubljani. Odgovor glasi: študiram arhitekturo v Ljubljani. Znači, študiram arhitekturo v Ljubljani. Uglavnom šta kod nas kad neka riječ završava na U, uglavnom je u slovenskom to na O. Znači, studiram arhitekturu, u slovenskom je arhitekturo. Na fakultetu, na fakulteti. To je već drugačiji oblik, ali eto, da kažem da ne završavaju, nisu ti nastavci isti u našem jeziku i u slovenskom, ali to dođe sa slušanjem i sa praksom. Zatim imamo pod E: pričam engleski jezik i malo slovenski. I tu smo imali te pojmove u lekciji video lekciji koja se ticala upoznavanja. Ko nije pogledao, neka nađe tu lekciju i pogleda. Jako je korisna stvarno za početnike. Odgovor na ovo pitanje, odnosno na ovaj dio glasi: govorim angleško in malo slovensko. Idemo dalje. I došli smo do zadnje oblasti koju sam odlučila da odradimo u ovom videu, odnosno da provjerimo vaše znanje. To je 5. lekcija, video lekcija, odnosno ta cjelina u kojoj smo govorili o zanimanjima. Da li bi znali koja su zanimanja prikazana na slici? Sve smo ih obradili u toj lekciji. Opet ponavljam, ko nije pogledao neki video, kome nije nešto jasno, neka nađe na kanalu videa i pogleda za njegovo bolje. Da vidimo, na prvoj lijevoj sličici u lijevom uglu je, znači, imamo konobaricu, gostitelja, kako već, uglavnom to na slovenskom je natakar, odnosno ako je ženskog roda, natakarica. Zatim ispod te sličice imamo doktora koji je u slovenskom naravno zdravnik. Na desnoj strani prva sličica je učitelj, profesor. To je također na slovenskom jeziku učitelj, odnosno profesor, ili drugačijim naglaskom je to zvuči učitelj, odnosno profesor. Ispod imamo studenta koji na slovenskom je študent. Idemo dalje. Zatim imamo još 2 zanimanja. Na prvoj sličici u lijevom gornjem uglu vidimo automehaničara koji na slovenskom jeziku glasi automehanik. Ispod
sličica vidimo da je prikazana učiteljica koja na slovenskom jeziku također se piše učiteljica, ali naravno se izgovara drugačije i to zvuči učiteljica. Došli smo do kraja i ove video lekcije koja se zvala provjera znanja do 5. lekcije. Znači ko je pratio od početka znao da, kao što sam već rekla, ima 10 lekcija na kanalu. U ovoj provjeri znanja je odrađeno 5 lekcija i naravno ako Bog da i ostali 5 ću snimiti tu provjeru znanja. Pišite mi kako vam se svidjelo, jeste li zadovoljni sa dobijenim i usvojenim znanjem dosadašnjim i nadam se da vam se svidio ovaj video i da vam je bio od koristi, da ste se uspjeli provjeriti koliko ste znanja usvojili i naravno kao uvijek kažem pretplatite se, lajkajte, komentarišite, podijelite i lijep pozdrav i puno sreće u učenju slovenskog jezika.